nongere mbaye ikaze bakunze b'Umwacu TV mwese aho bari hano mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Nkomeje kubashimira bakomeje kudutera inkunga y'ibitekerezo, inyunganizi ndetse n'ibyifuzo. Turi ku wa mbere itariki ni 27 ukwezi ni Mata cyangwa ukwezi kwa kane umwaka n'ibihumbi 2026. Ndizera ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Muri kumwe nanjye Ferguson nkaba mbahaye ikaze nkuko nabibamenyereje kandi nabibabwiye nuko nzagerageza gushaka abakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda, amakuru yabo, isaho bakina barimo baritwara gute. Ibi byose ntahandi wabibona uretse ku Mwacu TV cyane ku munsi wo ku wa mbere, mu gihe haba habaye amashampiyona atandukanye muri weekend ndetse no mu yandi marushanwa yose. Amakuru ntandi wakoretse ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram ni Ferguson Rwanda. Wajya ukatwandikira cyangwa ukajyana hano muri comment hasi ukatwandikira. Inkuru nziza nzanye rero ni umukinnyi w'Umunyarwanda ukina muri Aziya. Ese umukinnyi ninde? Igihugu akinamo ni ikihe? Ikipe akinamo ni iyihe? Ayo maritwara gute? Mbahaye ikaze. Umukinnyi w'Umunyarwanda ukina muri Korea y'Epfo nta wundi yitwa Raphael Yorke, akaba akina mu ikipe yitwa FC Anyange yo muri Korea y'Epfo. Uyu musore rero guhamagarwa mu ikipe y'u Rwanda n'Amavubi, yari akinnye umukino wa mbere mu ikipe ye nshya. Raphael Yorke ukinira ikipe y'u Rwanda n'Amavubi yari akinnye umukino we wa mbere mu ikipe ya FC Anyange muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Korea y'Epfo. Ni umukino w'umunsi wa 10 wa shampiyona ya Korea y'Epfo, shampiyona yitwa Korea League. Umukino wakinwe kuri iki cyumweru tariki 26 Mata 2026, ugaragaramo Raphael Yorke wabaye Umunyarwanda wa mbere wakoze amateka, dore ko Umunyarwanda wa mbere ukinnye muri Korea y'Epfo mu cyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru. Nta wundi Munyarwanda tuzi wakinnye muri kino gihugu, yaba mu mupira w'amaguru no mu indi mikino yose. Uyu musore w'Umunyarwanda akaba yakoze amateka muri Werurwe 2026 ni mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Raphael Yorke yavuye mu ikipe yitwa Iki Odevode yo muri Sweden ajya mu ikipe nshya ya FC Anyange, ariko imikino ya mbere ibanza ntiyagaragaraga mu bakinnyi 18 ikipe yifashishaga. Indi mikino ibiri yakurikiyeho yagiriwe icyizere cyo gushyirwa ku rupapuro rw'abakinnyi bagaragaye kuri uwo mukino, ariko yari ku ntebe y'abasimbura. Kuri iyi nshuro rero umukinnyi ukina mu kibuga hagati kuri iki cyumweru yabanje hanze y'ikibuga, ariko asimbura ku munota wa 64, asimbuye umukinnyi witwa Jeyong Hoon Park usanzwe ari rutahizamu ukina ku mpande. Iminota mike yahawe yo kugira ngo yigaragaze mu kibuga hagati. Kuri uyu mukino yahawe ikarita y'umuhondo yeretswe ku munota wa 8 w'inyongera mu minota 90 y'umukino. Raphael Yorke ari guhamagarwa mu ikipe y'igihugu, dore ko no mu mikino ya FIFA Series yabereye i Kigali mu kwezi kwa gatatu kuva tariki ya 26 kugeza ku tariki ya 28 umukinnyi atigeze ahamagarwa mu mikino ya FIFA Series. Iyi mikino mwibuka yabereye hano i Kigali mu matsinda abiri. Itsinda rimwe ryari ririmo u Rwanda ryakiniraga kuri stade Amahoro, mu gihe itsinda ryari ririmo Macau na Tanzania ryakiniraga kuri Kigali Play Stadium. Iri tsinda ryo kuri stade Amahoro u Rwanda rwaje no kuba rutwara igikombe.
iyi kipe ya FC Anyange kugeza ubu iri ku mwanya wa 4 n'amanota 14 muri shampiyona ya Korea y'Epfo. Ushobora kwibaza se uyu musore yakiniye mu yahe makipe atandukanye, dore ko yakiniye amakipe menshi yo muri Suwede. Andi makipe uno musore yakiniye harimo Sandviken ifi murayibuka, yakiniyemo umukinnyi Mutsinzi Yannick, ikinamo Byiringiro Lac ndetse n'uyu Raphael York. Yakiniye kandi ikipe yitwa AFK Valinamo, akiniye ikipe yitwa FC Eskilstuna, akiniye ikipe yitwa Orebro SK, akiniye ikipe yitwa Karimari FF, ikipe yitwa Aiki Odevodo zo muri Suwede. Uyu musore kandi yakiniye ikipe yitwa Bochum yo mu Budage na ZFC yo mu Misiri. Yakiniye ikipe y'igihugu ya Suwede mu byiciro by'abakiri bato kuva ku batarangije imyaka 16 kugeza ku batarangije imyaka 19. Ikipe y'igihugu yakiniye nkuru ni ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, dore ko yatangiye kwikinira mu bihumbi 2021. Uyu musore rero udashidikanywaho impano ye Raphael York, reka dukomeze tumwifurize amahirwe. Tuzakomeza gukurikirana abandi bakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda. Reka nkomeze mbashimire bakunzi b'Umwaje TV. Aya makuru n'ahandi wayakura uretse hano. Jya hano muri comment twandikire icyifuzo, inyunganizi ndetse n'igitekerezo. Ushobora no kunyura ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram, ukashaka Ferguson Rwanda ukatwandikira. Nuhe mukinnyi wumva nzakubwiraho ubutaha. Reka mbashimire, mwari kubona nanjye Ferguson. Mukomeze mugire ibihe byiza, intangiriro nziza z'icyumweru, impera nziza z'ukwezi kwa 4. Uwiteka ababere byose muri byose. Mukomeze mugire ibihe byiza.